Urugamba ruratangiye hagati ya M23 FARDC abarundi ndetse na Wazalendo tutibagiwe na FDLR. Ni imirwano ikomeye cyane iri guhuza M23 ndetse na Republika na Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose turi buze kugenda tubirambura hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo. M23 yasabye abaturage kwitandukanya na Wazalendo ndetse na FDLR muri teritware zigiye zitandukanye. Sibyo gusa kandi FARDC rwose ntabwo ikozwa impamvu Uvira irimo iragerwamo n'imirwano ikomeye cyane. Anariko kandi FARDC ituyumvisha neza uburyo ki M23 yatinze muri Bukavu ndetse na Goma, kandi ifite ubushobozi bwo kumanura abamarisineri ndetse n'ingabo zirenga 10,000 z'abarundi rwose ziturutse ariya mu gihugu cy'abarundi zinjira hara za Kavimvira. M23 nayo irashaka gukorozinga kano kantu kaka angire karimo, akaba inzira ituma bisanga mu byago byo guhora ingabo z'abarundi zambuka baje guhangana na M23. Uvira ngo hamagaye kangahe? Mwitegure urusaku rw'imbunda ziremereye, intoya, ijisho kurindi, icyuma ku kindi, singi ku yindi. M23 irakataje yerekeza Uvira, anariko mu duce twa za Karemi. FARDC abarundi ndetse n'abamarisineri baturutse muri Blackwater bamaze kugera rwose hariya muri Uvira, aho ni muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ngaho baje gufatanya n'ingabo za FARDC kurimbura umwanzi ariwe M23. Mu gihe rero amasezerano akomeje y'amahoro hariya rwose Washington ndetse n'ibiganiro bikaba byari bigiye gutangira hari Doha muri Katari, Republika na Demokarasi ya Kongo yo ikomeje gahunda yo kwica amasezerano mu buryo bwo kuzana abamarisineri ndetse no kumanura intwaro ziremereye zimwe zinjira hano rwose mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turi bugende tubidondosha gake gake. Warikare mu gace bita Funguwa rwose imirwano yabaye ikomeye cyane, na n'isa tuvugana n'orofaya rw'amasasu hano rwose muri teritware ya Warikare. Rubero rero naho imirwano irakomeye kandi irakomeje nyuma y'uko General Kayine Rugaba atangaje ko rwose agiye kurandura Wazalendo ndetse n'abayishigikiye bose. Republika na Demokarasi ya Kongo yo yavuze ko idafatanyije cyangwa se itari ku ruhande rumwe na kino gihugu. Urumva rero ni ibintu bikomeje kugenda bigorana kuri iyi mihanda ya hano muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege itwaye abasirikare ba FARDC yongeye kurwa muri utu duce twa Karemi ndetse na Kisangani na Kindu, aho bamwe bari hano za Karemi rwose ngo bagiye kuba bakwerekeza Uvira. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane, n'urugamba rukomeje kugenda rutangazwa umunota kundi, isegonda kurindi. Imirwano yo irakomeza kugenda ikomera cyane, aba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa M23. aho se turi ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho reka twinjire duhereye amakuru yacu muri Masisi. Imirwano rwose naho irakomeye kandi irakomeje. Masisi twibukiranye ko Wazalendo arizo ngo ziri gushaka kwemeza Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ko agomba kugira agomba kuzishyigikira bitewe no kugaba ibitero bikomeye, ndetse intambara ikabishobora no kwaguka bitewe na bino bitero shuma biri kugenda bigabwa rwose na FARDC ndetse na Wazalendo. Ariko reka amakuru yacu tuyahere ku Rwanda. U Rwanda rwashizwe mu majwi cyangwa se rurimo rurashirwa mu majwi ko muri intambara igiye kubera muri Uvira ngo rwamaze kohereza abasirikare hagati y'3,000 n'6,000 bafite imyitozo ikomeye cyane ngo kugira ngo bazakubiteza baraba marisineri, bakubite barabacanshuro rwose babarangize. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Republika na Demokarasi ya Kongo muri urugamba rwa Uvira, muri urugamba rwo kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Bari buze kugenda babyitwaramo te, dore ko raporo ya ONU uri gihe iza itsikamira u Rwanda mu bikorwa byo kubesha. Anabyo nyoko wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu gihe cyo kwibohora
ku nshuro ya 31 avuga ko abantu b'abanyamahanga bafatira ibihano ba General James Kabarebe retired ndetse aba officers ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ko bikoza iby'ubusa, ko badafite uburenganzira bwo kuza kutubwira uburyo tugomba kubaho. Rero mu gace bita Rugenge hano rwose ni muri Uvira, harimo harumvikana amasasu akomeye cyane kandi twahereye muri Uvira. Rero yino Uvira ishobora gusiga FARDC rwose yisanze mu kaga gakomeye cyane. FARDC ishobora kwisanga mu kaga, ishobora kuzamaramo imyaka myinshi irwana nako, dore ko na raporo ya ONU yasohotse nayo yamaze kwemeza ko FARDC ikorana n'imitwe irimo FDLR cyane cyane mu ntambara zayihuje na M23 hano mu burasirazuba ndetse n'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anariyo mpamvu ingabo za FARDC ngo zahisemo gukoresha Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi binjira hano mu gace ka Itombwe, Bijomba ndetse n'ahandi. Bivugwa ko aba basirikare rwose bari kuvuga ikirundi bakididibuza neza, babwira abanyamurenge ko baje kubarimbura ku itegeko ryaturutse hano mu gihugu cy'u Burundi kwa Perezida General Neva ndetse n'iryaturutse kwa Fatish hariya rwose kwafashi ibintu ngo bikaba ngo amategeko yamaze gutangwa ko bagomba kuza kurimbura M23 ariko natwigwaneho abanyamurenge bakaba bakubitana nabi. Rero abanyamurenge nabo bahise basohora itangazo rikomeye cyane, bavuga ko batazemera gupfa bahagaze, bavuga ko bagomba kugwanira kubaho kwabo uko byagenda kose, kizi ngabo za FARDC uzitagomba kubakubita umusubirizo umwe kuri umwe kandi ko bagiye kugaba nabo ibitero. Ni ikihe gishobora gutuma M23 yivuna uyu mwanzi? Reka ngikubwire neza rwose kirahari, uko idakoresheje iyo strategy M23 bazayikubita ndeba nawe ureba. Icyo M23 igomba gutungura rwose bano ba mercenaires, igatungura zino ngabo z'abarundi ziri kurundwara muri Uvira, nibyo byonyine bishobora gutuma M23 ibasha gutsinda runo rugamba ikabasatira mu birindiro byabo bacisuganya. None itegereza ngo bisuganye, ndakuraye bashobora kuzayirukanza ibirometero n'ibirometero. Nuko nguko rero gahunda zimeze hano muri Repubulika rwose ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Rero hano amakuru akomeza agenda avuga ko bano basirikare boherejwe mu kano gace ka Itombwe na Bijombo ndetse n'ahandi, ngo harimo abarundi bagera ku 3,000 mu 10,000 byinjiye, bamwe bahise boherezwa hano muri za Minembwe. Nubwo rero bino byose biri kugenda biba, ni ingabo za FARDC nazo ngo zishaka kwataka ngo kano gace ka Masisi, za Rucuro na za Karehe, uzifatanyije na FDLR, ngo ziyongeyemo Mayimayi na Wazalendo, ngo barashaka rwose gukubita ngo kano gace ka Rucuro muri Masisi nyine ndetse na za Karehe, ngo bakaba bakwigarura ngo karitsiye imwe ku yindi. Urumva ni ibintu biremereye, ni ibintu bikomeye cyane. Rero imbunda zoroheje n'imbunda ntoya rwose zikomeje kumvikana hano rwose muri Fungura, mu karere ka Tobi, hano ni muri Warikare, aho bari kurasa bikomeye cyane ku ngabo za M23. Ariko mwoka byaramwe M23 ikomeje kwigwanaho ndetse no kwigarura ibice bigiye bitandukanye hano rwose muri Warikare, ikomeje kugenda yisubiza bimwe mu bice bitandukanye. Rero hano za Warikare namuhibuka neza M23 yarahafashe iraharekura, ariko kuba yarahafashe ikaharekura uyu munsi wa none nibyo biri kugenda abiyikurikirana. FARDC, abarundi, FDLR bambutse ku bwinshi mu ntambara yo kwisubiza Bukavu na Goma no kurasa u Rwanda. Wumva icyo kintu? Ayo ni amakuru dukesha kuri Bwiza.
ngo mu gihe muri Doha ya muri Katari rwose hari igitutu, ibintu byakomeje kuba imperenge hano rwose, ngo FRDC abarundi bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kuba bakwigarurira hano rwose za Bukavu na za Goma, ngo bakazahabwa nk'akayabo k'amafaranga atabarika ngo mu gihe baba bisubije Uvira na Goma. Ariko Perezida Neva, abakuru dufite dukura rwose hariya neza neza mu ntare hariya y'u Burundi, baremeza neza ko FNB igisirikare cy'abarundi ngo cyamanutse ku bwinshi, ngo gifite imyitozo ndetse n'akanyamuneza, dore ko buri musirikare yari yemerewe amadolari 500 mu gihe araba amaze gusinya kuri kontra ko ubuzima bwe nibusigara hariya rwose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo ngo bisigira bibangamira ku buzima bw'umuryango we, ndetse n'umuryango we ntacyo uzaza kubaza. N'abasirikare rero bagiye guhembwa 2,000 bya buri kwezi, ariko amakuru angeraho ni ko iyo ariyo mafaranga azagira mu mifuka yabo, ariko ni inoti ya 5 gitatu kikajanwa mu isantugu ya leta, ndetse no kugura ibikoresho by'ubwirinzi hariya rwose ku gihugu cy'u Burundi. Niba mubyibuka neza, perezida w'u Rwanda yavuze ko waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, waba uri umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga, nugerageza gutekereza gutera u Rwanda bazagusanga aho uri. Iyi rero ni intambara yeruye irimo irategurwa n'igihugu cy'u Burundi ku Rwanda, kuba u Burundi bwambutse bufite intego ebyiri, bufite intego yo kwigarurira Bukavu na Goma ndetse no kurasa u Rwanda, bafatanyije na SANDF igisirikare cya South Africa nacyo tayari ngo cyamaze kwinjira hariya rwose mu gihugu cy'u Burundi, ngo hiyongeyemo igihugu cya Angola nacyo cyamaze kwinjira hariya rwose mu gihugu cy'u Burundi. Abo bose rero ngo bakaba bafite umugambi umwe ukomeye, umugambi mubisha wo kurasa Bukavu, Goma, Kavumo, ngo bagahita bambukiranya no mu Rwanda. Rero sinzi ko biri buze kuborohera mu gihe baba bakomeje gukorana na FDLR, dore ko umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero n'ibirometero bagiye gusanga umwanzi aho ari, ndetse banatanga n'ubutumwa bukomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwibutsa rwose ibyabereye hariya za Kibira, bamubwira ko isaha n'isaha nakomeza gufasha FDLR cyangwa ngo utekereza ko yatera u Rwanda ashobora kuzahura n'ibibazo n'ubundi bikomeye ngibyo yahuye nabyo rwose hariya muri za Kibira muri Buka, bavuga ko inkuba ngo zakubise abasirikare b'abarundi ngo bari bari kumwe na FDLR. Icyo gihe amakuru yavugaga ko n'Akayumba Nyamwasa rwose yari ari mu nzira aherekeza. Inkuba rero zarabakubise n'ubundi ziracyahari ngo zikubite urumwe wese uzagerageza gushigikira no gufatanya na FDLR. Niba Imana yonyine ireba abantu ngo bari gucura umugambi mubi ku Rwanda, inkuba batazi aho ziri kwizuba nyamukuru zikaza zigakubita abasirikare, bamwe bagacika amaguru abandi bagakomereka bikomeye, ngo banyurwagamo n'ikintu wagira ngo ngo ni za X-ray. X-ray nyine ni imirasire, ni urumuri ariko ruba rukata n'ibyuma rukabaga. Nabo rero bagiye bibaga bagasanga ibice bimwe na bimwe biratandukanye. Rero nibyo ngibyo byagiye biba ku basirikare rwose bari haraza Kibira. Rero n'ubu ngubu babyitegure ko haraza Kibira ashobora kuba agakoryo. Amakuru nakomeza kugaragaza neza ko n'ubundi ari abari gukomeza kugenda bahategurira ibitero simusiga ku ruhande rw'ingabo z'abarundi. Bararye bari menge, Perezida Evariste Ndayishimiye urarye uri menge, kuko nuza gufatwa urimo urakorana na FDLR uzinjiza mu Burundi bishobora kukubyarira ibisusa. U Rwanda ntago ruzigira rwihanganira buri muntu wese ushaka kugaba igitero gikomeye cyane hano rwose muri Uvira. Rero hano muri Uvira byakomeye ni imirwano ikomeye cyane hano ku ruhande rwa Uvira, ndetse rwose n'igihugu cya Kongo na 23 wumva ko ari ibintu bikomeye cyane bigiye kuba muri iki gitondo. Ni imirwano rero Uvira abanyamurenge bafashe birisereye. Abanyamurenge baravuga ngo twamaze kumenya ko FRDC ndetse n'abarundi na FDLR na Wazalendo
byakomeye ngo bashaka kudutera. Ati rero uko byagenda kose natwe tugomba kwataka tukareba ko twakiza ubuzima bwacu. Niyo mpamvu rero byakomeye, ibintu byahinduye isura. Wowe kabyarawe, iyi ma 23 twigwaneho, izi ngabo za FDNB z'abarundi, FRDC ndetse na FDLR, tutibagiwe na Wazalendo, bari buze gukubitwa na nabi bitewe n'uburyo ma 23 imeze. Ibintu birakomeye, ibintu n'ubutamo. Reka rero dutegereze turebe ikiganiro cyacu na tugisoreje. Wese mu gukanda subscribe na utarayikanda, umwanya n'uyu turi buze twinjira mu bundi buce bugiye butandukanye mu masaha make ari imbere, aho tuza kubagezaho byinshi ku bijyanye n'urugamba rwose ruteguwe hano muri Bukavu, hano muri Goma. Ngariko ngakaba abazigarura hano Bukavu na Goma bakaba bagomba guturuka rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, bagomba guturuka hano ku mpaka bakavimvira muri Uvira. Ariko mbabwira ko ababakubitiye haraza Kamanyora, za Nyangezi na za Gatogota na hara ku Misubane na hara kuri Monisco, ngo nabo bahagaze bwuma. Izo ni intare za Sarambwe, ngo zakoze icyo bita imyitozo, banyweye inshyushyu, ngo biteguye ngo kugurukana bikomeye cyane ingabo z'abarundi, FRDC, Wazalendo, FDLR, rwose ngo bakayabangira ingata. Reka rero tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Best on Best, rwose mukomeje kudukurikirana kuri Hot News, ikinyamakuru cya mbere kibagezaho amakuru yizewe ku bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi. Hot News is the trustable news.